Ki padba longsong snong jong snong balat mau salia bat kisnong mamarjan hapo Karanikor Civil Subdivision ki badai kisnong ki badon senda bat kawa umngi bat ki baju syak ta man kapur ha ki jing syak rong ki ying kisam ha ka live way trik ukalalengkot arjar arpun riu kilami padba ban persyak jur halor ki jing klong mau klong siap klemakor jong ka company Bhagya Traders na Guwahati kaba pentrai ya ki jingker kenro Shilenter ya kawa umngi na kabenta penyada ya kisnong na kejingbam jong ka Hagni kesngi ki pajba jong kini ki artali kisnong kelami renti lang ladu ki samla ki kentei ki shirang ki longkmi ki longpa bat kinong penya kisnong man lejurip ya ki jaka kaba kani ke company kala klong mau pathar sapang mingi jong kawa umngi kejaka kabala syak khang persya banti mau ti siap na ki bor district nadu menswa lalap bakani ke company tang nakadau jong kejing mento yaladi bar kejing pensup ya kur kompentrai kam kala klong pathari ki mau bat ki siap klem das ngap ya kejing patha kumta nagaleng ki borsnong kila khang persya ya kane ke company ban klong mau nagini ki jaka bat ka ipor posni ya ka Bhagya company bakadai ban pendap mau biang ya kini ki jaka Hagju kapor kala karparu ya unong mikmat bat ki bor sorkar bakin tuklar lem halor kani kakam. Ai kulai dam tajuk pi ko nang tai ko borma beli ban ko ya kena kecaka ne wa umi te ni ba na keleng jengi kum kasnong dan ke jing siokya hadu katata na kata kene ka jinglong jiman jong kare ka wa umi ne dan hajom po setik bentang ngasngo ban ai kublai bat sngo ya ka sarkar me khalia kabaliyo ban chimkhia lamba jeng ni islam ki balik no ya kabakaliyo ban pe jingo bat kumjuru bat ai kedi jida kabakarpang na kabanta kani kasnong ka thau jingi nadu ne mo chalia balat ka mailam bat ka mjabadar kumta terter te ka kani ka jirap jong ka sarkar lembaga po Delhi ya kaba betul-betul klub wan le kani berengkam kali ke skim ka be adu tata tengli I ya kane ka jingrap jongka lemba ki jintrei jong kini company ki bre ob mentre ka te lemba jong kini snem ji balik na andrei ga ek bang so phla bat ni I ba kane ka por bonta ni kum kini lam snong ni I ya kane ka komtrei ya kane ka mau salia ba komtrei kini ki company kontraktor biyo eka kalong ba kila le ba kelas palat namar kila simia kini ki mau nang ne jan bat kila ra satai te lemba jong ka jing khlong no jong kini kontraktor ya kini ki mau kalong kejima ka bakrau yang iku bisnong balat te ngi kum jinan lam snong te ngi la khot karki ya ka isi manem ni bat aprengum ka ta ka khot isi ngi kum bisnong baro ngi le rai ban yami paj ba ban ta sni kan the bat chandram te ngase man ai kublei nam ta jinong snong baro hai por ba karki kilio ban ye plaj ka por ka bakado niki ban yo ban don ka ban ngi kum jinan lam snong bat ka snong hi bar ka wei ban yo ban pasneu spi media ya ka ei ka bangi kum snong ni sedan kam ban pasneu ya ka ne ka banta te lada ni kum ngasnong gim simkhia ni ailat ka bakile ya kane ka jing khlong mau pathar le se ka jing jot jongi lemba jong kane kalior banwan kalong ka bakhraw kota ya ka dekhnong jongi le se kine ki jing trei jing rap jong ka sarkar ka bapolot ya kane ka tingka ka babon ba dak spak lor la banong ila be tingka ya gini ka dong ka tanjungi le se kan long ka baset ai bat kamlon jum mentoi namar la dak kine ki kontraktor ki biyo ki le bakla krum khlong ni mau te ngada karpat ba yakini kontraktor kumangili persangge yakini jaga beli I ba kila klong kumto te mentangi kumusnang gila persangge ba kimbit chu ban klong yakini mau nang ne jaga te sakawero ne karpat ya ipam ibalong inong pet yang kmi yaki jaga ki puta po khima te banyo ben sim khalem yakane ka benta ya ka ba ngi kumusnang ngidon ya ka ban pau sipi kum em bat kum jero ngi iro ba hakane ka jaka menta kum ngiri yo ban pej ban khmi jaka baro ni ka don ka kroshar stai siliang te ngi kum kasnong gidon ka jing sokhiaru yakane ka benta le se ka jing don jokane ka krosharu kolong ka wengi jing penjot ya ki bor jong kamariang bakin klongi mau bat kin teliat bat gira sui pat jaka te na kaliang jongi kum kasnong gida karpat joru ipam ban yo ban simkelem ya kane ka benta kenang bakin kisnong jongi ya ka bakane ka sarkar india kali ban ajirap kat ne banyada ya ki kisnong ki thau jongi le se lada ngi mala ban tel kam ya ka jing klong ba pathar le se kilong ki basep ei bat ki bam don jimatoi na ka benta ka jiplukai ya ka psa jong ka sarkar tengi karpat ba ya ki nomik mat baro bat kum jero iki sembalang bakin yo banya pelam di simkalem
namar kalong kebama hadu kata namar ke jingklong pathar ya kini ki mau ki ba kamai mare ang kabu na ka banta jungi baro te kata kalong ke jingkwa jungi te kum ke snong sai sin ni se ma ai kuble phi pilia bandar kat ngi ni por par kum juru na kim ta jinong snong baro ngi kat nirba snong dar kat ngi dilia ban ai jingkren ko to ne sakman te kijo jingkren jungi na ka len jungi kum snong idam ong te kuble sibon काम हो रहा है यहाँ पे, तो आपको किसने परमिशन दिया ये पत्थर उठाने के लिए? पत्थर उठाने का परमिशन हम राजा से लिया, लेकिन ये लोकेशन से नहीं लिया था, उधर क्वारी से नहीं, बात के बाद वो जो जितना आपका काम चालू हो रहा है ना, भी चल रहा है, तो आपको किसने मतलब एग्रीमेंट किया कि नहीं किसी के साथ? राजा के साथ किया एग्रीमेंट? एग्रीमेंट है कि नहीं आपका पास अभी? अब मेरा पास नहीं, ऑफिस में है। ऑफिस में है। तो एग्रीमेंट कौन किया था? हमारा एमडी, मैंने एमडी सर और राजा के साथ। Toh benokong ya aga jung kublai nagam dagi media ya gaba kila ya foi ha naga chaka ne wa umni ke dei bat ke jung khong mau khong siap ya naga wa umni te nagaliang jong ni kum ka dor basnong balat ni penpau ke jung song khia adu kata-kata ke dei bat ke jung khong mau khong siap ke ba khong kluma pemda pekat ya Kaimlang kasalang yang penjat yang ka War Mariang itu senang kitau di Marjan. Te kemenongkong ni penpau do kajang sokmen kebede bat ka Sarkar India bat penjuru Sarkar Meghalaya ya kebalawan ra ya kena ka project na kamta ban ai ya ka protection ya kena senang ba Marjan yo kena ka wa omni te henrei ka ei ka ba kumki long trei ya kena ka kam ki le bom sunyau biasa aga bede ban klong ki mau siap te nagaliang jung kum kasnong bat katuk ani ki snong ki Marjan ki snem ki blalek ni layo ban wan pen i mar khmat lah kene ke jaka ban nagano ke jaka ba ki de ban klong ki mau siap henrei hadin bang le keren katuk an nepor ki snem ki blalek henrei ni i pat mentau snem arajar atsan apun riu kini ki kontraktor pade ki le bom sunyau ki klong kat bamon ki jaka. Dan nomor kata ya kene kejaka kibala ada klong ro mentala kumba sibnai tam dan ni nakaliang jong kada barsnong ilawan pensangat no nama tada ki klong ya kene kejaka kibala penkela dolonong dakam me mariang kala ban kata ya ka sinong balat bat sinong di Marjan dan nomor kata ngi banse kene ka pon ngi habyami pajba nakaliang ka dor barsnong balat kente bat sendang bat ki kun samla banewan ban yapej dan ban khang ya kene ka company ban ti ya kene ki mau na ki jaka ka ba kata ban penjot ya ki jaka jang sinong kitau henrei nakaliang jong kada bar sinong balan nyim khang ya ka project ke bala pentrei begini kontraktor bar ke bala ai lengbar ke Sarkar India bakum juru ke Sarkar Meghalaya lengbar ke Department Water Resources henrei ke ei ke bangi kwa kalong ba kidei ban klong ya ki mau na kiwi pat ki jaka lane kidei ban wanra na ki kwari mo ban pentrei kam lane ban senai gini protection wall bakum juru gini ki boulder pitching nagamenta banyada ya ka soil erosion igini ki sinong ki jaka ki Marjan te namar kata kum kador bar sinong ni tap daga sing snowkia ka bajur namar kum bangi tep bagini snam ki bala lek no kum ba arpo snam tam daga jing klong pathar jong ki kali le semo ngila banong ki ra na kini ki mau nang ne wa ni ki ra sikiwe pat ki jaka te kala penjot kham tam ya ka sinong balat hi borok kawai ban kat kum ka jingken jingdia jonga kum rong ba sinong bagi neki arpos nam ki balalek no ba hadu sispa nyau phau teli ki longyeng tang ki longyeng kontop bat ki yang school ki yang aganwadi bat ki jaka puta nila jot lengbar jing khong klumar jong ki breu ki baklong ya kene ka ki mau ki siap nang nega wa umni te namar kata kum ka dor basnong ni penpau ko jing sngo khia hadu kata namar kene ka kata ya ka imlang kasalang kata yu barit yu baduk ukun rangli lane ki kun swet ki kun rangli namar sisen bala jot kene ka dipenjot ke Mariang ya kene ka sinong balat ka lalong sisa ke jing ke bakrau yang ikum kinong song sinong te namar kata ngakarpat bat ngapil ha kene ka por ba keyboard bedai pek kamtam ya ka Sarkar Meghalaya lengba ka Department juga Water Resources bakin monitor ya kene ki kontraktor baki pentrei ya kene ka project ban ai jinyada ya kene ka silenter jong ka wa umye nadu mau selia hadu bodar kamot ladu lalpani
ndai ban chu sania akini ki company ndai ban wan pek kha ban monitor ki nang ba ka jing trai kan ya woodwood bat kumjuru ban yada ya ka jing klong klumar ya ki mau ki siap ba kumjuru ban ai jing yada ya ki snong ki thaw ha barok silenter jong kene ka wa umni hi barok ka wei tang yang hang ne ka caka hang ne site majan snong mau selia ba pentrik kene ka project hang ne te kene ka caka nadu mensua nadu kapur ba nyimpat yo district kemudian nadu kapur ba danglong civil solution nakaliang ka solution makorwat kim sya ban klong ya gane ki mau ki siap na gane ka jaka balong na dong mingi yang ka wa umngi dan rei ke ai ke ba penlong mentapat hadin bagi lawan trei gane ki kontraktor ya gane ka project ban ai pitching ya gane ka snong mau selia ande ki la klong ya gane ka jaka te namar kata ngi kum ka snong ka thau bat ki snong ba marjan ngi wan menta hang ne ban khang ban klong ya gane ki mau namar kane ka jaka ka yada ya kajing tut lana kajing penjot yang kemariang telah dak klong gini ki mau kan penjot susu arsya laisya ya kisnong bamarjan jong kene kawa umngihi barok wei ten nomor kata ngi nakaliang jong kador basong balat berkini kisnong bamarjan ngi ai ka order menta ya kini ki bat pentre gene kini ki kontraktor bakin refilling karena ka iya jaga poila mo kyo mana hai abi ये जगह तो आपको- पहले जैसा कर देना है तो पहला जैसा हुआ हाँ। मतलब इसे पूरा रिफिलिंग करना है ये हम लोग अभी नहीं देगा ये इधर से बोल्डर प्लॉकिंग एंड सन प्लॉकिंग वी नॉट अलाउ ओके so according to the order before also we have given the order by the authority means that responsible from the Makorwat before not allowed to pluck any boulder or sand from the eastern part of the Umngi river so we have to follow that order so strictly we follow it. order you to stop plucking and you have to refill all this Okay. more Okay. We'll try to restore everything as much as possible. so you have to do in 1 week we are giving time you to refill this within 1 week otherwise we will do 1 week. another otherwise we will do You give me 10 days. 10 days okay we'll give you 10 days order if you are not refilling this so we will go to the higher authority Okay.